His Royal Majesty King Takita Kochulu II Abia Suman ekuse efe ko leje manchani echela jokeshe school na ekuse kelele yakọ tomobeni ewie aka nwene 23rd of July eba afe free health screening efe eko ni efe na ekono ni mimba nsusu mo ke ni le fe di aba afe health screening na ya shibeni mba shabi mi na ke shije health screening pe afe health screening afe health insurance a check onupai ye me ike hime fe ye holoi deke bi mo fi amo boni o health insurance egbo boni o health insurance elade ke boni obe kokra afefe ye bie timo beni o na yense me bubi edenche me ameba safety protocol se fe hu aye no no onyemo nse ni wo pa mi ni wo ka me anasane gba afio oyira ado Atomi Salome Amele Taki shi amanyegbeji otre okuko okwei Taki ofane ninye tobe akenye ba fe health screening yesusu akemempi baba neke ka wo fio eneji to mo shie teke shie dwepo na fio ka fie na kan no aba shimmenele me po fa fida chi ofane ni imbane na ke shi imenkume ba she bia to mo 6 ni ame here numbers me ni bamla na kan ofanye fe ganyo to ko ke ha me afe aha meti na menu ti ke blodo na menu chi ofane mini di susumo ni ye ni nese ni e wo nye fi on the health screening susumo ni yo eseji mekume na me shi okolebu ya agbe mekume ya na me beshika na me pa ya ewo ni wo fe ne ehin amepi Ima ofane akwebo. Ofane akwemi o. Ofane doctor say no chumo ni nyele ake doctor say ba na mba chu ame chule na ka pepe akwenbe akwenyonyo akwe BP akwe sugar no fe no ame fe pepe. Shi ofane energy na agbe ni ba fe alo ni ba fe kecha no. Danyo ji edwe afio. But me 3 months for afio. No na ba fe ko ponesha ko 3 months po bia na wo game wo sane ye mobo wo sane ni yo mobo ji wo bia na wo nye wo fe ko me no bia na mi ke game fe ake bia na efia e manu na no ye po bia na pa no mo na me fe ko me na me kwa metale papa amewo ewa wo game ake game no de ya bi ke game ni wo ke abrekuma ba ku awo ni mene na abrekuma ba ku awo ni wona boe ne ba kuma wo wona ka me fe ko me ya me ma mokomoko be mokomoko no ni wo mo ni bia ne da ne wo no mi ni ye wo sani bia ne wo fe ko me ni gan akọ mama papa nebu wo fe kome ko ni wona to mo bo ni wona gamanche papa ne ni agbene je ne pe ba fe na ko gbeke bije ke gbeke bi hin bibi a school ya mi ka me to se mo papa ni won wo gan won wo sesun lele no nu na ka na gran banche His Royal Majesty King Takita Kochu ni jenyo abiasuma le how organize ne e wo na fiano ofio le how ofio ni abiasuma eke esmo ni e manko no ni e kweme ano ni hila chebenson ne ta flache wole ake wo me ekome even gbe kan bi ekome kan be wale ta flache ame ya hospital for many reasons e wo e pomode ni ekwe ni make sure ake shime ni yen na me ya fen ame ba bia ne ekwa ame eja kele esmo ni reach out ke ha shishi bi efen ahun ke ba won wo no ha fio wo e kwegbe me am socio economic ka me wellness fan no ji the main oti ni wo ke fio ne neta flache FA Foundation ni ji Gamanche Foundation endowment 6 she one of the most important ones is health, sanitation and the environment. Oh, no man know what damo. Ningane wakafio no wakafio. At the end of the day, obakwa mofiamo. As long as obabia ne abakwebo, we will expect at least 2,000 to 3,000 or even more
no how doctors say fa when the doctors ni odi ene ama ife nya mo eten meji 30 nurses ni odi na meji ama 40 ka 50 ake ekuma ye say egbele hu then we pharmacists 4 ni we lab technicians le hu e wo gbe me fa ye bi o na ke na ma ka che no keke ache ko but no feel like it's organized what fe number say nya gbeke ni work at e wo mo fia mo ni baba bi ene aba kwele ni chofan le if afe no gbe me ni obi e chofan ni obi ene ba nya wo kekwe me ni obi ene 5 times education pharmaceutical companies say they have been very generous come of phyto right kan ke chofan na me ha wo nya wo lo le agbo e ho mi ni nakano MJ nakano na me ha wo nse nakan pi e mo fun baba bi na ba kwele mo fun baba bi na ba le chofan mo fun baba bi na ba register with the national health ni ke o register mo no ka de gbo e aba renew abo o pay no because national card there one no feel national card there wa ha me ko na at least ka kwabu ya bi na ni o chofan ka ni bi no ya hospital e ko ma wie no ko ka fi me ko you akeshi national health card there tuning me dey chen ye ko na ha me card there Thursday ni te 37 abi mi aka ngbe card yo ni kan hia hia e wa ha pay no ko bibi o ni kan next time nke ba da kente ahe mi noko na corner de ni wa he ne ke no fio me ahe mi noko ja chofan ni jila wala no bempio e wo mapa fa mo fia mo agudie ya icho mi akeka da echun ni ko ni ameba na register me na me nya me ya hospital ni mo fia mo ke hi wala yin expectation ja keshin wo nyame wo ma me wo bi ni yo ga machine ga state me I'm anhishike he wale ni abakura me he no ko ni mo fia mo ni wala ni nyambo ke hale ni ye fe ni ka gbo patu gbla gbele e ja kan se ni wo fe ko ni ke nya te me ni ba je na ke shimu ko na check a BP e wo he na e wo san wo wole immediately ni wo kala hospital no ha wo ke ambulance e ba e wo ke no ko patu e wo ambulance ni ka me ba ya ni ngane ho e wo fe testing for HIV, for hepatitis B and C, for TB, for sugar, for malaria. You want to go extend border kura. You want to know akeshimo konyeni akele no fiale no igbo. Oni omiji sake bomade san e wale papa na mo eyan. Nje ni eji kenkre ni Afriko ke ho. Ni tofra che wo fo la ke mene odogu san le fe am to fio. Ko te ozo abu ko ye insurance lo me ko ni afa che ni bi am e wa me wo true wo che ni ji wo fe wo zura majesty ke takite tu le e bi ke na bi so di gan ni ke sanle ba pe etelele wo ke kwashien ajina ko ke onupa e fe ga o ma bi e ko la papa na mo yan ke manche ni be ma de se yin se na me ba yin se me na ke yo manche wala kwa na mo yan gan tete fe ko numbo shwena ni baba o efe ni numbo le mba wale ni efe eri numbo le nche kele ba she o fe wo ko wa wo mi ni akara she Jordan Fale onu wo pa ni wo gble ba gbe wo yin o ge eyan ni gecho yin no gan ba ko mama papa ni ebu onu wo fe ko wo ye nu ko jan ajo wo wo pa nu wo gble ba shwe wo yin o lona make bi fin ba onupai o fin wole ake aja kutu ipawo aje so ta to pai gbese asene nrechi fe ameba me fe pamela me afio ni ka menu epe ameba age numo ni ene kenchi ni o e kenchi no wo mo fe ameba ni mene akwa eme ko me aye pharmacy eje aba atake o lab aba ngato fa bo no aye mo ni be ekola ma ba fe ko ame me ni pa ko an ba runu le won ba runu ame me ke bi onupa ife mo fi amon fe e fo ni apa ke me ne ko baje to ma we abula e fo ka yan ayo da se e owo ke eni chom pe na ke ndi ko be mongo wo nyem me fe ni mbole che e ani amede popo mi yi e amba wa nu mo ko ni o chi gan ise aga ni chumo ne je wo ko ni chumo ni kan to pe ke aya be o manye so wo shone ne si oni yo kan
Tibina keshi o here refreshment bag ko ka jeshan bala ka anye. Ameka me bi ene ni wo ba me what tea first. Anya the tea. O fine. Then I me awo meat pie ke drink. Yeah, enjoy your job. O fine. Energy first time ni oba alo. O fine da bi mi na o fine. No be ni osusu aka oba na le na ka ona le. O fine no me we che am fe che no me feel fine o. Ni ma fe no ya fe se ya fe te show say jo mi. Shini bile be ko klai wo no kenkele ba ko ni mana chi mata shiko ni ma fe ko wan le wo. No obile hu afa a health insurance here. O fine fe ko dan pa ko e ba ni ba fe. No aba fe hala O fine Africa wan kole. Won to la yese amika mba wo card koko ni wo ke ya se ki yan che egbe ke no fe na ke date of birth ke ni bi fe ga gbe na ka ke mi ete se ke ke yan shale picture pe. Lebine tomorrow 9 a.m. 9 a.m. The offer ne ko kwa me ni bo abie. Is that what you were expecting? Me o susu ma te me ne ke baba. Not really. She ni wo ba ni wo na me aifale. We estimated that she am ba afa. Yeah. She ke de lebi aka ba shi bia ne tenu twumo ya te. Oh. If a little bit disorganized because ke okay mo kwa ke ya bia. Me na ya jebi ko ke mo kwa ke ya bia jebi ne, but then won't try our best ake she wo ba kwa mo fia mo than wo she. What has been my expectation? Oh, okay. It has been a nice experience, but there's a language barrier because I don't understand them. But it's a nice experience. Other people are having a high BP. Other people also now. Okay. I'm not really expecting much. I'm expecting that we'll meet our needs. That's what I'm expecting. Number 22, Sumobenonule, Kebeni Ona, His Royal Majesty, King Takiteko Echulu. The second, Abia Suma, Efe, Nefe Fall, Tomobene, Naka Pepe, Fele, Mi Efe, Honey Eholupo, a Tekeno, a breakfast. Nakaino, the hash and any, Efe, a beer, a quiet hollow, Bekebi, Ye he may, if health insurance, many belco, come any bar renew, come in a menu large, if a beer, F.A. Bohobani Bafi, so when you're like a government school, Gamanoni, Gamanoni Lele, meaning Kadafi Chane Bahabo, Atami AJ Royal.